Osnovni zaštitni element u svakoj razvodnoj tabli je automatski prekidač. Osnovna karakteristika svakog automatskog prekidača je njegova nominalna struja pri kojoj on treba da izvrši isključenje, odnosno prekid strujnog kola. Automatski prekidači štite instalacije, odnosno provodnike od prekomernih struja koje mogu da nastanu kao posljedica kratkog spoja ili posljedica preopterećenja. Što se krive isključenja tiče, razlikujemo automatske prekidače krive B i krive C. Kriva B će izvršiti isključenje kada nominalna struja bude prekoračena 5 puta, a automatski prekidači krive C isključenje će izvršiti tek pri desetostruko većoj struji od nominalne. Dakle, za razvodne table u stanogradnji koristit ćemo automatske prekidače krive B. Još jedna od bitnih karakteristika automatskih prekidača je prekidna moć. Ono što svakako se preporučuje da prekidna moć automatskih prekidača bude 6 kA za stanogradnju. U mernom razvodnom ormanu, odakle se vrši napajanje razvodnih tabli u stanovima, bit će smešteni automatski prekidači karakteristike C od 25 A. To su takozvani limitatori i oni služe da zaštite usponski vod koji ide prema stanskoj razvodnoj tabli. Prilikom odabira automatskih prekidača za upotrebu treba obratiti pažnju na pouzdanost, odnosno na samo poreklo istih. Ovdje vidimo primjer automatskog prekidača koji je očigledno kopija i to loša kopija nekog originala. Budite obazrivi jer takvi automatski prekidači unose rizik u vaš stan.